Drdeldor. Vsi, ki prijete, sem obvezen pogled, ker je dober večer. Dino se nahaja v Southamptonu, v pubu, ki se imenuje ne vemo. Skratka, v angleškem pubu in pijem rekorderlik, karkoli že je to, neki sider, zelo dobra pijača, sladka, celo z alkoholom 3,4%, ker jaz ne pijem, mislim, da me bo tole kar zadelo. To pa je Luka, Slovenec iz Viča, Ljubljane, ne bi se rekel, da je od sosedov, kjer živ. To je pa njegova punca. Žena. A poročena sta? Ja. A res, da se odločila tukaj, da ostane da? A prav žena, kje so pa otroci pa? Kaj je to? Še čakajo. Počas, otroci. Tukaj zraven je pa oseba, ki se noče posneti in je ime Marjana. In Marjana je mama od njega, ki me je lepo sprejela v svoj topli dom. Jaz mislim, da to je zame taka odrešitev. Ker sem prišel, stari moj dobesedno izgled. Oči so pizdi. Gotov. Mrtev, skoraj. Gotov, stari. Videli ste, da sem spal med motorji, na tleh, na šmeru, prostoru, kjer je umrl po moje par ljudi, par psov, par motorjev je zaribal, menjalo se je olja. Počel se vse, kar se v spalnici ne počne. Sam po moje tistih stvari ni počel tam, pa to nima veze. On je čudo. Ne čudo. Pač je, vse je v redu, dober vse, pa z njim se bom še kar nekaj družil, ampak človek je pač samotar, ki oni v Ameriki, oni, ki živijo prek kolca. Oni, ista fora. In ti povem, da sem trpel. Smrdelje, po Švicu, po šmeru, katastrofa. Kopalnica, umazana, skoraj sem si roke umil z varekino, ki jih imel tam, ker sem mislil, da je milo. Tako da sem srečal, da sem toliko porabil možgane, da sem ga celo vprašal, alo model, kva je to? In je rekel, no, it's a bleach. Tako, ok, cool. Tako da sem si roke rešil dobesedno. In sem res trpel, ampak glej, prespal sem, zdržal sem, me je pa zato odpeljal po, videli ste, po podeželju, ki je pa fantastičen. Res sem, jaz osebno presenečen nad Anglijo, da je dobesedno toliko lepa, pa 50 Shades of Green. Dino, čak da krave vidiš na Škotskem. A tam so še One z dolgimi lasmi. Kako si rekel? Z dolgimi lasmi. Šumave krave. Zdaj pa zgodba o vaju dveh. Dejte povedati na hitrco, kaj za hudiča vidva počneta, Bogu in za nogu, še Titanik je hotel pobegati iz tega kraja, vidva sta pa sem se dejansko preselila. Bogu za nogu. Čisto simpel zgodba. Parkrat sem prišla na obisk, ker moja mati se je že sem preselila, ne. Pa nama je všeč ratal, pa so šla probat, ne. In kaj se je pol zgodilo, ja, tle nama gre ful boljša, ne, kakor v Sloveniji, tako da... Koliko časa sta pa že tukaj? 3 leta. 3 leta že. In a kaj zavijate angleško? Ne še. A vaju prepoznajo, da sta tujca? Ja. Po naglasu. Kakšni pa so do tujcev? Ful odprti. A so? Mislim, da te zaznamujejo, da videla po moje kakšna Poljaka bi lahko rekel, okej. Ja, to je zmerno. Se je že zgodilo, ampak ni toliko hudo. A ne? Polke vejo, da si Slovenc, pol Ja, ne vedo. pol nehajo. A dejansko vejo, kaj je Slovenija? Eni ja, eni ne. Odvisno. Čakaj, zdaj češ govorila boš na kameri. Tako da lahko tudi Marjano predstavimo. Kaj pravite vidva? A jo predstavimo ali ne? Pa hiter. A? Marjana? Na hiter, živijo. Dobro, da Dino skozi bloga, ne, da smo mu live rešali. Ja. Dobesedno ste me. Veš kaj, mogoče si bom le baterije napolnil. Pa Southampton bom videl, kar sem si želel. Pa? Okolico, Okolico, ja. Winchester, Salisbury. Dobro, zdaj odvisno, zato raboš čas, zdaj pa jaz ne vem, kdo od vaju... Ni to zrihtal. Kjera legenda! Ful vam hvala vsem, da ste me dejansko povabili, tako da res, to je dobra karma. Ajde Marjana, gremo, živeli, pa da bomo jutar pač se imeli fajn, ti pa da lepo potuješ v našo Slovenijo, kjer je baje 30 stopinj. Mi čakam. Tokrat se vozimo v stilu, vozimo se v Hondi! Jaz sem hotel se usesti kot sovoznik, evo spet me stran matra. Evo ga, Hondaš pa pol. Prav una klasična, una Honda, ki sem je navajen, vse so iste stvari. Vse, stvari, take trde, malo nizke, športne, pa brez čiričkov, kar je najbolj pomembno. Drugače pa kam gre? Drdeldor. Drdeldor, ali je Turtledor? Ne, Drdeldor. Kaj to pomeni sploh? Čudo sveta je tam, boš videl, presenečenje. Lahko ti pa povem, da
Ja. so snemali Pirate s Karibov tam. To je pa vse, kar ti bom povedal. Prav to je neka eksotika. No, ko mi čakam, gremo. Mi v Hondah, ker smo pač hondaši in kaj pade mimo nas, evo ga, Tegiva, Skunk Day, ta se je kar polepo, stari moj. Spoiler, jaz ne vem, če sem tak posebej povedal tak spoiler. Pa kletka. Kletka, ja, pa res. Ja, tale mislim pa Roar, tak Roar sem jaz imel včasih na svojemu Civicu. Ta je pa prav uno, stari, prav. Ta prav Hondaš, stari. Prav pravi Honda, ali da vidi. Glej, a gledaš, nič ne vidi. Ujebote. Slišal je, videl je, da ga snemam. To, Jaro, to. Bro, top shit, stari. Kdo? Kva je jebena, stari. Ok, zdaj smo uleteli v en kraj, ki se imenuje, ne vem kako, ampak so ene take lepe hiške, Cottage House. In to so po moje bajte stare po več 100 let, a? Ja, 500. 500 let. Če ne več. To se iz generacije v generacijo dobesedno. Pa gled, te strehe iz slame so mi všeč, kako so lepo zrezane. Sam je rekel, Richard je rekel, I don't wanna have a roof where birds can take it away. A veš, ko da vidiš te strehe, ampak po moje pa izolacijska moč teh streh top shit. Ja. Tole je pa, ampak je lepo. To meni vse nekaj na Harry Potter spominja, to na te fantazije, pa to na te filme. Se je, ampak tukaj je bolj na Pirates sceno. Limestone. Čakaj, mi smo že prišli? Ja, zdaj smo tukaj, zdaj grejo parkirati. Evo nas, mi smo na ozemlju, neki se dere na tam. Zraven Dirtle Door. Je pa zanimiv parking, dejansko plačaš ob izhodu in kamera posname registracijo, ko vstopaš. In tako 1 ura 3 funte, če pa 1 ura pa pol je pa 12 funtov do 4 ure. Isto je pol za cel dan, ne za cel dan. A, za cel dan, aha. Tako da dejansko bo v 1 uri gor pa dol, ali bo imela zahodet. A bo mogla laufati. To je ful zahodet dol, a? Valda. Valda. Cel hrib, Triglav. Ajmo. Nekaj mi se svita. Stari moj, tlele je stip. Oh my god. Oh my god. A tle so bili Pirati s Karibov posneti? Smo že skoraj tam. Še ne. Čakaj. Oh my god. Oh my god. Luka, daj mi povej, kdaj si bil prvič tle? Po moje 3 leta nazaj smo šli prvič z motorji, bilo je ful cool. Potem so mi pa povedali, da so tle Pirate s Karibov snemali, pa me je bilo pa čist pav, ker jaz sem ful fan teh Piratov s Karibov, veš. Tukaj jaz. Ja, in tamle so 3 okostnaki bili obešeni, ker se je Jack Sparrow pripeljal prvič v pristanišče, čist hudo. A ti veš, da sem jaz za maškare dejansko bil enkrat Jack Sparrow? A res? Imam doma ves kostum pa Brutalno. to, ja, tako da lahko si pogledate, oziroma pogledajte tukaj to sliko. Dirtle Door, vsi, ki prijete, sem obvezen pogled, ker je to je tako nekaj drugačnega, no. Sploh, če takole narediš. Te Pa še klifi pa to. Klifi, stari. Tako da je pa, koliko je stran? 1 urco od Southamptona. Ja, 1 urco. Tako easy vožnje. Ja. Ja, tako ti to je, ne. Every time Šuma Time pač na temu potovanju ni izvedljiva, ampak zato Luka poskrbi. Prav ni every time Šuma Time, je pa every time Dirtle Door time. Tako da, veš, še smešno je. Tako da mi zdaj dejansko hodimo v takle klanc, malo Luko jebe, a veš, jebe ga mlade kosti, ne gre, a jaz starec moram. Jaz grem kaj na vse štep. Ka puška, ka CRV Honda njegova. In mi dejansko zdaj tukaj hodva, ampak je dober, ker dejansko cel teden dobesedno sam sedim pa žrem junk food. In mi tole kar paše, da malo požene kri po telesu. Evo ga, zdaj smo skoraj na parkirišču, gremo to plačati in pičemo kam? Lahko Lulworth Cove. Kako? Gotov je, ne more. Lulworth Cove. Lulworth Cove. Ne, Cove. Kov. Kov. Zaliv. A zaliv se reče kov. Prvi slišal, dobro, čište. Boš videl, ne skeri se. Gremo nekaj hudega, hajde. Dej, požuri, ajmo. Šuma Time, 45 let, tako ja, trči. Če mi je pa kaj všeč v Angliji, so mi pa všeč imena raznih restauracij, štacionov. In če pogledaš, ladja, Man of War, Bar and Restaurant. Tako lunch, dinner, takeaway, si misliš, kje restauracija?
Pol je 2 kontejnera, stari. 2 kontejnera, stari, ampak ime pa ima hudo, stari. In sam zato bi šel zdaj tja kupat. Mogoče mi bo pirat dobesedno stregel. Kva ti ideš? Ekspert streže. Ja, gremo pogledat. Spravo prehajamo eno tako mestece. Ja, skoraj tak majhen village je, ampak vse boš videl, ko pridava do dol, kaj te čaka. Se pravi, tukaj ne smeš z avtom, no parking, mržiš si SS in to je pač neka pravlična vasica. Pravlična dežela, ja. A ne? V Angliji. Sladoled. Sladoled imajo tudi, ja. A bomo sladoled jedli? Lahko en A bi? sladoled. Ajde, Ajde, gremo ajde. na sladoled. One single scoop of, let me see what you have. Sure, I don't want a bubble gum. Maybe, can I do like half? You don't do half. Okay. A honeycomb, please, one. Just on there, thank you. That's lovely. Thank you. Bye. Ok, da probamo ta sladoled, ki je preklemano drag. 4 evre ali nekaj takega, ampak med. Ampak je hud. Moj je tudi hud. Res je hud. Oja. Je. Če bi bil baba, bi rekel, da im malo da probam čokolade. Evo, lizač sladoleda, kot je moj fotar rekel, meni pa bratu 40 let nazaj. A si slišal kdaj za, ti ga ližeš, on se topi. Wow. Ej, tukaj je pa znak, da pazi, da ne padeš iz klifa. Ti si malo bolj temen Anglež. Kaj je to? To so pa korpe za ribe. Za rake ali kako. Dobro je, da imajo poskrbljeno za jesti. Če si Balkanc, najbolj pomembno potovanje je za jesti. Sam je problem pol več seji pa to. Poglej, krava. Sladoled pa krava. Misliš, da je ona delala sladoled? Evo, zdaj Dino, ne? Par korakov naprej. Leka se potok direkt zliva v morje. Koliko se voha sol. Neverjetno. Wow. Pol bo šla pa kele gor na vrh hriba, ne? Aha. Za boljši razgled. To dejansko dobimo malo boljši pogled. To je pa pogled na to vasico. Ne gre brez hribov. Ja, dejansko Anglija je res hribovita, no. To sem opazil. Pa povrh, da je ful zelena. Evo ga, prijatelj, mi smo na Goodwood festivalu. No, vi veš, da je Goodwood festival, ampak tukaj smo nekega Forda najdel. Le kaj piše? Cedar slot, mags and sheet boxes, hammer downs. Karkoli že to pomeni, če vi veste, dajte napisati v komentar. Pa si pogledamo malo noter. Tale je že nekaj kilometrov naredil. Wow. Kaj je to za en Ford? Glej to travo, Luka, stari. Kaj je lepo urejena. To je pa prav ona angleška, ja. Original v Angliji. Majki mi, pa ta drevesa. Kva so to za ena drevesa? Oni želodje, ali kva so želodi gor. Nijem pojma, ampak je res hud feeling. Pa veter lepo piha. Francoza. Teh glih oni ne marajo. Ja, zdaj se bo delala Francoza in bo šla imeti tickets. What? What? I didn't know. You have to pay. Ja. Šta si rekel, ha? Pare. Pa jeblo te pare, ba. Bi zdaj čim tiši gremo sam pokredno. Pare niso problem, para nema. Ede, jaz bom počepno. Tukaj sam naravno. Ja, jaz bom riskiral. Hello. Is this free or we have to pay? So the grounds outside is free. To But see if you this. go inside any buildings, you need to pay. How much is the ticket? It depends what people. It's on the door. Just on the top. 2 of us. Adults, students, I'm a kid. 10 years old. £9. For a kid. No, £9 each. I'm joking. Let's go check it out, please. If you parked, there's also a parking charge. We paid $12. Where? 12. Sorry. Et lul workout. So you might have to pay again because you've already paid here. So Okay. it's not all day there. 4 hours we have. We paid 4 So hours. if you still have time on your ticket, that Yeah. is okay here until it runs out. I mean, we paid first
Yeah, I Free, think we should 3 have- pounds. As I long think as you we have have like 2 time more on your hours or ticket, something. then you are fine. Okay. Yeah. Thank you. Sem mislil, da nam bo spet hotel uvaliti stari. Mu sem rekel, jebi ga, sad ne plačam više. Zdaj pa udarja moj balkanski mentalitet, bježba. Dobro, vsaj pred grad pride v državi. Saj neki. Pa je hud. Mislim, da sem jo celo posnel zraven. Nič ni niti trzala na kamero. Da bi sploh kaj rekla. Navajeni. A da, ja, itak. Oni imajo vsak dan take padalce. Ej, prijatelj, tudi ti si tle padal zbil zraven zdaj, tako da. Evo, tle, če te pišete srat, toilet. Biš na kraljeni vece. Misliš, da imajo zlot tisti WC papir? A, kad se Ja, valjda. ja, misliš, da oni seru zlata govna. Sa zlatim papirem prišel govna. Evo, Camp Festival, neki party bo tle. Sugar Bass, Basement Jank, Tom Jones. Idemo. Stari, gledaj, kaj imaš cerkev, kad sem dejansko mislil, da je, Grad. ja, da je grad, a grad je na desni. Ja. Pa je to. To je v bistvu cirku grad, tam je pa grad. Gled to. Tombstones. To res gleda full old. Lulu's Castle. Ja, v bistvu reč je taka, da Anglija oziroma Velika Britanija ima toliko castlov, da sploh niti ne veš, kjer ga pogledati, so pač neki večji, bolj znani, ampak je teh malih, koliko hočeš. Zdaj, tole mi izgleda, kaj 4 topovi. Dobesedno. In tako, toliko so imeli teh landlordov, pa sirov, pa ne vem, kingov, pa ne vem kva vse, da je dejansko na vsaki strani neki kralj. Ima za kraljev sladoled. Zdaj, to je pa malo kraljeva cena. Dobro, da smo mi unga čipirali tam, ne? A ne? Je to kašno ima, lepo. To je pa naduno direkt tukaj se propeljajo s temi hudimi avtomobili pred grad. Da bi mogla biti tvoja eska parkirana. Dobesedno, ja. Ej, naslednjič, ko prideš, lahko kupiš ta grad. Čak, da zadanem na loto. Pa po moje še to ne bi bilo dovolj. Peacocks Park. Dejansko sem slišal pava, ki se je prej drl in sem se spomnil na enega modela pri nas v Sloveniji, ki je bil na Slovenija ima talent, 10-15 let in je oponašal pava. Se je oblekel v pava in se je drl. In to je moj kolega na Facebooku pod frenda, ki je tudi aktualko maskota, poleg vseh maskot, katere so v Sloveniji. Ko gremo si pogledati, če imajo tukaj not peacocke. Ne v nekoke, ki vi hočete, ampak peacocke. Okay. Peacocke, ne big. On bi big cock. Ne, to bi ti. Ne. Dogs must be kept on lead at all the times. Ja, on na lead. veš kao. Lega. To kar hodijo zgleda po poti. Ej, kako se ta njegova modra barva lesketa. On je skoraj pri meni. Kje si? Ni nič za jaz, sorry. Wow. Kaj bi dal, da bi se odprl? Da to je cel dinozaver. Se pravim, kaj bi dal, da bi se odprl? Fak, sam bežu. Pa me pa sliši ona, veš, kao pa prav 5 funta. Kaj imaš žabe tle? Frogs and toads, kaj je razlika? Frogi so manjše, toadi imajo pa one čibe na hrtu. Veš, one tumore. Wow, kjer je ruševine? Baje gremo pogledati še ene klife hude, ampak pričakujem res orang pogled tam, pa orang scenery. Bomo videli. Če ne, tam kar čez un klif dol gurno pa, snađi se. Evo, ena planota, tako kar lepo je, mali šume sva vam prišla, pa gre zdaj. Kako se že imenuje tole vse skupaj? Old Harry Rocks. Old Harry Rocks, tukaj je bil neki stari človek, stari Harry. Harry Potter. Tle se je Harry Potter pokil. Smo pa opazili, da dosti ljudi kar laufa in pač dejansko imajo neki maraton, Ja, tako v tem stilu. Pridne, svaka čast. Ja, znate vi pito narediti? Evo, Rocks tudi ne znajo. Dobre. Old Harry Rocks. National Trust. Kaj tle piše? To je če nekaj bizare. Act responsibly, keep your distance from cliff edge. Ljudje dejansko delajo selfie in padajo dol. Svi vidite to. Delavi čadr. Wow. To pa so klifi. Pravijo, da se v Angliji folk ne kopa. Evo ga, proof, da se še celo supajo. Eni pač so sposobni, nimaš kaj.
Zdaj, kad se bo zlomil tle. Polako, Jare, polako. Imaš natikače. Evo ga. Pa malo tle. Vsi tle moram kar paziti. Oh, fuck. To pa je. Hold on your phone. Tako da distanca, ljudi moji. Kaj je en drdel, koliko skoraj. Pa res, ja. Evo ga. Glebal albatros, kar hoče že. A, Dino. To pa je view. To je pa še malo huj. Wow. A misliš, da se kdo dol kopa? Se sploh ne priješ do dol. Razen, če je tam še skrivni prihod. Pa da vidite malo plaže angleške, dejansko se folk tudi kopa. Sam so za tem drevesom. Midva so bila pa tam. Evo, 25 km stran. Tukaj je v bistvu k naravni rezervat, ki je, ne vem, 100, 200, 300 km velik. Tukaj so živali spuščene, vse je naravno. Noben ne ureja tega, to tako, kaj je tako. Ko lahko viješ konje, pa to, kaj divje. Ampak to je, ja, Ko so mustangi jebote. valjda. Je še skoraj lipicanc. A konji hodijo kar po cesti? Ja, tudi lahko se ti fora je, če se ti on postal pred avto, ne smeš iti, ne smeš mu trobati. Tako sveta krava. Ja. Vse sem jaz tam, ko sem bil v Somersetu, pa so bili konji, je ta, recimo Richard, ful zmanjšal. Ful, zelo potiham. Pa ko sem jaz šel dejansko k tebi, so mi oni na konji skole delali. Z Vespo pa so šel 20 pizderja. Razumeš? Ful pazil. Ja, in mi je rekel Richard, da je en motorist zbol konja in je bila gor. In je vbol konja. Evo ga, furamo se čez gozd in dejansko je toliko barvit, toliko je zelen, pa ob strani je trava, tega pri nas ni. Pa se pa v bistvu kar drevesa stikajo na vrhu in je dobesedno, kad si prišel pri Mario Tolendu v Forestland, stari, dobesedno, stari. Čist je, kada je malo tak divji gozd, tako malo. Ja, tak stari gozd, razumeš? In je res tako, feeling je neverjeten. Kjer je lepe opeke. Čist rumene. Pa je to ena smena? Ja. Je to The Mad Hatter Tea Room. Čaki. Aha, vidim. Hudo, že vidimo tukaj. Ferrari, stari moj, ujaj, gled to. Meriden Modena. Nora, stari. Tukaj pa še Ferrarijev muzej na desni strani. Gled to, neki kamion, ko ima črne tablice, kva to pomeni? To pomeni, da je več kot 50 let. Več kot 50 let je star, ker ima črne tablice. Avtobus, stari. Velika neki pirati so. Hudo.